Kaj? Ne, zaključio sam izgubio sam ključ. Da. A događa se. Izgubio sam ključ, poslije bicikl moramo osloboditi. Da, izgubio ključ, da. Šta bi vas zafrkao, vidite da sam se skoro bicikl oslobodio. It is mine. It is mine. You're not a thief. Excuse me, I don't know. You're not a thief. No. Absolutely not. Because that might be someone else's bike. No, it's mine. If it was your bike, you'd be having someone come and ask you to steal it. Pilili smo. Rezali klještima. Pa opet pilili i rezali klještima. Na 6 lokacija u Puli, Zagrebu i Koprivnici, gradu bicikala, krali smo bicikle. Odnosno, inscenirali smo situaciju s našim statistima kako bismo saznali hoće li itko reagirati. Postavili smo kamere daleko sa strane kako ih prolaznici ne bi primijetili. U samom središtu grada naš statist dovezao se biciklom i zavezao ga čvrstim lokotom. 5 minuta poslije, naš drugi statist krenuo je u akciju. S velikim klještima za metal došao je do bicikla, sagnuo se i počeo rezati. Ljudi su prolazili, gledali našeg lopova, a nitko nije reagirao. Ljudi su gledali, ja sam ih gledao u oči, niko ništa ne reagira. U jednom je trenutku čak i jedna djevojka u blizini svoj bicikl odvezala i udaljila se. Pogledala me, ali izgledalo je kao da bježi sa svojim. Nakon 6 minuta naš lopov uspio je u svome naumu i odvezao se svojim novim biciklom. U drugoj situaciji, također u središtu Koprivnice, slična priča. Ovaj put umjesto klješta koristili smo pilu za metal. Deseci građana prolazili su bez reakcije. No nakon 10 minuta zaštitar iz obližnje banke primijetio je da se nešto čudno događa. Kaj? Ne, zaključio sam izgubio sam ključ. Da. A događa se. Pa došao je zaštitar do mene, pitao me šta radim. Rekao izgubio sam ključe, ne? Pa sam je rekao da je sve u redu i otišao. Nakon kratkog odgovora našeg lopova, zaštitar ga više nije gnjavio, samo se udaljio. Pa upravo sam ukrao bicikl. Drugi grad, Pula. Ponovno smo u ulici kojom prolaze stotine ljudi ostavili bicikl, te ga nakon nekoliko minuta otvoreno krenuli ukrasti klještima. Ljudi su prolazili. Poneki su pogledali, no potom su samo nastavili svojim putem. Niko ni riječi, znači da bi neko došao, ne znam, rekao šta radiš, niko ništa oko mene. Stvarno bilo dosta ljudi jer sam bio preko puta stanice na kojoj je bilo sigurno 20-ak ljudi i niko ništa. I tako je nakon 8 minuta prerezan lokot, a bicikl je ukraden. Na sljedećoj lokaciji probali smo s pilom. Prolazile su stotine ljudi, opet nekoliko sumnjivih pogleda. Neko se malo osvrnu, malo se ja cimnem gledam hoće šta reći, hoće neki potez, nešto napraviti, ali ništa, ode dalje svojim putem. I tako, nakon 12 minuta rezanja, i ovaj je put lopov uspio u svome naumu. U oba grada provjerili smo je li itko nazvao policiju u vrijeme našeg snimanja kako bi prijavio sumnjivo ponašanje. Odgovor, ne, nitko. Takve su reakcije građana uobičajene, kažu nam u policiji, a građanima savjetuju da u buduće vidjeli ovakav prizor obavezno prijave situaciju na 192. No postoje i koraci koje svatko od biciklista može poduzeti. Prilikom kupnje bicikla bilo bi dobro zapamtiti tvornički broj, fotografirati bicikl, jer to je sve nešto što može kasnije pomoći policiji prilikom traganja. Krađa bicikala u Hrvatskoj u velikom je porastu. Naime, 2010. godine prijavljeno je 1295 krađa bicikala, a 2011. čak 1739. U prva 3 mjeseca 2012. ukradeno ih je 208. Jedna od žrtava kradljivca bicikala je i Zoran.
I ovaj zaštita za disk, trilok i lanac. Obavezno i poskidan dodatnu opremu. Danas trostruko osiguran, no prije 3 godine mislio je da će mu jedan lokot biti dovoljan. Kada je išao do prijatelja u centru Zagreba, zaključao je bicikl i nakratko ga ispustio iz vida. Došao sam do njega doma, 10 minuta sam bio. Bicikl je bio zaključen evo ovakvim lancem. Par rečenica, spuštam se dolje, nema bicikla. Krađu je odmah prijavio, no smatra da policija tada svoj posao nije odradila kako treba. Policija kaže ne, mi ne izlazimo za bicikle na uviđaje, nego morate doći u stanicu prijaviti. Ali rekao, čujte, bicikl mi je netom ukraden, možda je na cesti još uvijek, možda ga vidite. Ne, kao nema ništa, morate doći u postojećim Americi. Njegov bicikl još nije pronađen. Na Zagrebačkom Cvjetnom trgu ponovno smo inscenirali situaciju, rezali klještima lokot i čekali reakcije. Mnogi su zastali i gledali, a nakon 4 minute netko je napokon i prišao. Izgubio sam ključ, pa si bicikl moramo osloboditi. Da, izgubio ključ, da. Šta bi vas zafrkao, vidite da sam se skoro bicikl oslobodio. Jedna gospođa je bila na biciklu i pitala me što radim. Ja sam rekao, normalno, izgubio sam ključ. I onda se počela smijati, da odjedno kako mi to palo na pamet. Ja rekao, pa moram se nekak snaći da si bicikl oslobodim. Djevojka je ubrzo otišla, a nakon 10 minuta bicikl je ukraden. Na drugoj zagrebačkoj lokaciji naš statist pilio je gotovo 15 minuta. U tom vremenu vodio je nekoliko zanimljivih razgovora. Ne treba, hvala. Ne treba. Molim? Zaboravio sam ključ. Dobar. Onda vas to... Da te neko još ne klepi po glavi, je. Ma neće. Hvala, neće. Jedini prolaznik u svih 6 krađa bicikala koji je otvoreno prozvao našeg statista bio je strani državljanin. Is that your bike? Yeah. It is mine. You're not It the is thief. mine. You're not a thief. Excuse me, I don't know. You're not a thief. No. Absolutely not. Because that might be someone else's bike. No, it's mine. If it was your bike, you'd be happy someone come and ask you, you're stealing it. Nakon što ga je naš statist ipak uvjerio da je vlasnik bicikla, i ovaj je prolaznik otišao. Kao i svi drugi koji su vidjeli tu scenu, jer i ovdje smo uspjeli ukrasti bicikl bez većih smetnji. Opet smo provjerili s policijom, nitko nije nazvao i prijavio nas. Ovako ponašanje nije čudno, ističe Žarko, dugogodišnji serviser bicikala kojeg ljudi često zovu da im pomogne kada stvarno zaborave ključ. Nakon što čovjek dokaže da je bicikl njegov, odem pomoć naravno i to nije nikakav problem. Sa neobičnim klještima za armaturu ili za sajlu nekim jačima se manje više bilo koji lokot može srezati. I kako su bile reakcije ljudi? Nikakve. Dakle, ljudi prolaze, idu, gledaju svoja posla, neko pili lokot i to je to. Prema njegovu iskustvu male su šanse da se ukradeni bicikli ikad pronađu. Ne prodaju se lokalno, najviše idu van. Ni u manjim ni u većim gradovima nije bilo razlike. Na 6 lokacija svatko je doslovno gledao svoja posla i prolazio nezainteresiran. Većina građana bila je apatična na krađu. Zločin se rijetko primijeti dok se ne osjeti na vlastitoj koži, a tada je prekasno. Zato idući put probajte otvoriti oči. Ugledate li upravo ovakve prizore, nemojte samo proći, odmah dojavite policiji. Zaustavljanje kradljivaca moguće je isključivo uz vašu pomoć.